Dali na mga brad, kita magsabay. Sugdan nato sa ginagmay nga tagay. Bisag talag sa rata magsabay. Atong pagkay usalingaw ra o kalinay. Mga brad, kita magsabay. Sugdan nato sa ginagmay nga tagay. Bisag talag sa rata magsabay. Atong pagkay usalingaw ra o kalipay. Talagsaon nga pangita po, kay busy pa usahay pud layo. Sa mga tropa nga naay trabaho, usahay ra magtapo ang grupo. Ang uban na anay pamilya, maugyod na ang ato ang iuna. Kaya na lang magkita-kita sa okasyon, anniversary, birthday, fiesta, puhon. Bisan mamang talagsarang, pero sulit ang pagsabay. Dali na mga brad, kita magsabay. Sugdan nato sa ginagmay nga tagay. Bisag talag sa rata magsabay. Atong pagkay usalingaw ra o kalinay. Mga brad, kita magsabay. Sugdan nato sa ginagmay nga tagay. Bisag talag sa rata magsabay. Atong pagkay usalingaw ra o kalipay. Tagaan nato kamayng panahon, magkahiusa taigsuon. Sabay rata kung naay higayon, unsay nasugdan ang ipadayon. Magkasinabot o magkaisa, sa oras na magkatapo kita. Bisan pa man mo talagsara, ipating pabaw nga mag-brad kita. Dali na mga brad, kita magsabay.